Enhlekani mingiserom General FM akuhlekanisa kona ngeisala station shurko eka nhlekani wasukara namuhla ihlangane namuhla kuri msumbunuko wa kahle namuhla mingiserom General FM yiko keni yiveyela la makumiyele amkela kana ko Afrika Wa Vulavula namuhla itere kutisela wona kusuka halenu a studio xa hina lexaxele ndleleni indlela leyo kutisela sona irla a pen store amasingita mall nhlekani mingiserom enkeseli bashipano side by side famse sweswo phumzile zi nongana ko n'wana wa tidyondzo ta va ri kona madyambu ya siku ra namuntlha kasi ke hi nga rivali ku khensa na n'wanyango na nongonoko wa swa risima mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana risima wa jimo wa xitlangwa xikiritano wa xicecana makunelo wa ndandadzi ya kwamukela ka nongonoko Afrika Wa Vulavula loyi famba kusunga kusukusela sweswi ku fika ka hafu kupela wara yan'we ni fambisana na ncindani Eric Mabasa muhumelerisi wa mina wa nongonoko walowo timhaka ti tele mingisero mugana Lon FM timhaka ti tele to kun'wana to ti katsa timhaka leti ti nga humelela le a Russia van'wana va kombisa timhaka ta ku onge ta ku ri na nxungeto wa ku nga hetelela ku vutliwa mfumo kambe ke endzhaku ka mimbulavurisano leyi nga hetelela yi va kona ivi swi hetelela swi endla leswaku ku hetelela ku va na ku va masocial ma tlhelela a basin leyi a va ri ka yona hi ndlela leyi kasi tin'wana timhaka leti hi lavaka ku ti landzelela mingisero mukana Lon FM timhaka letiya ta ku va va Congress of the People va teka xiboho xa ku a swi tava swi ri kahle ku tatana Willie Madisha va nga ha vi kona eka vandla leri kambe va nyikiwe nkarhi wa ku va va ti hlamulela hi ta twa kwe i ri yini hi matitwelo walawo kasi va ANC a Western Cape na vo va hlawule murhangeri lontshwa loko hi kha hi languta ka timhaka ta vandla ra African National Congress ivi president wa vandla a ku i nkarhi wa kahle lowu wa ku va vandla ri yisa mahlweni nongonoko wa rona wa ku ti pfuxeleta hi vuntshwa sweswo hinkwaswo mingisero mugana Lon FM i hungu leri nga khomela swona namuntlha ka Afrika Wa Vulavula na wo ta hoxa xandla ku tirhisa yin'wana tindlela leti landzelaka Mathebula dp@sabc.co.za at Afrika Mungana i Twitter handle kumbe yi bela riqingho ka 0860002543 kambe ke hi ta sungula hi bula na Professor Themba Sono va hi nyika xifaniso xa leswi nge ku humeleleni a Russia na leswi President Cyril Ramaphosa va nga duma hi swona ku helela ka vhiki ka ndhaka loko va eka summit leyi yi ri kona leyi a furwa hi ndlela yoleyo kasi ke la Giyani la hi ta bula na va Xiphorisa xa Mopani General very Major General Mashaba hi ta va ka hi bula na vona la hi twa ku timhaka leti ta vugevenga na timhaka leti ta ku vanhu va haya ngomeni swi nga ri nawini kuve maphorisa va koho swi nga va swivangelo ku ri yini hi ndlela leyi se hi ta va ka hi bula hi sweswo nhlekani lowuwani kambe ke ni nga se famba a hi sunguli laha namuntlha loko ni kha ni famba hi patu lera ka Sikhunyani a ni tivi ku na ndhawu ezita ka Sikhunyani kumbe ku na ndhuna a ni tsaki hi ku vona board yo vitana tiko leriya yi nga tsariwangi swona ivi hi tlhe hi pfumela a ni swi tivi ku mani loyi a nga hi tsala a vekela board liya ya Sekonyani a hi swona leswiya se va ka Sikhunyani tiyisisani ku mi tihlanganisa na lava va khumbekaka swi susiwa swilo leswiya ivi hi lunghisa swa hina ku tsariwa mavito lama ya nga wona kambe sweswi ni vuya na Professor Themba Sono andzhaku ka leswi hi voyele mingisero mugana Lon FM nkarhi lowu hi nge wu veka hi nge te hela ku bula na Professor Themba Sono hi ta bulanyana hi timhaka leti te le Russia letiwani hi mani hi bula na vona hi ndlela leyo Prof nhlekani nhlekani I'm sure thing going against on na na khensa swinene Prof ku va na n'wina mi ti nyike nkarhi ku na timhaka timbirhi leti ni lavaka hi vulavula hi tona ya ku sungula hi leyi ya le Russia ya vumbirhi leyi nga endla ku President Cyril Ramaphosa va twala va kha va ku hina tanihi matiko ya Afrika a ha xaveleli kambe a hi sunguleni la ka timhaka ta le Russia kahle a ku endleka yini a Russia kusukusela ra mutani Prof wa vona mugana wa Vladimir Putin yena Yevgeny Prigozhin we vanghana lawukulu ngopfu va sukurile a St Petersburg va ri swin'we na sweswi va ha ri vanghana mi nga xisiwi hi leswi vo Zelensky kumbe vo Blinken America kumbe vo Sushi a Britain ku European Union kumbe DA la Afrika-Dzonga va mi byela ku swona va ri vanghana lowunene loyi Yevgeny u nyangatswekile ngopfu hi defense minister ya le Russia loyi va nge Sergei Shoigu na ti-commander staff leti ti nga le a Ukraine leti lwaku le a Ukraine vo fana na vo Evgeny Nikiforov a ku n'wina mi lo tshama a ti-office ta n'wina a ni endli nchumu a mi dyondzisi masocha n'wina ku ri a lwa
hi mina ni loko ngopfu le Bakhmut le va Ukraine va yi vitana Bakhmut le hi masocha a mina manjeni a bahuwa ku ri n'wana n'wana a vona ku ri yena Yevgeny Prigozhin loyi u endla yini a Ukraine a byela Kremlin a byela Vladimir Putin ku ri ma-generals a wena a va tivi a ku vona ni vanhu va mina hi vo va tirhaka ngopfu so manjeni loko a vona Putin a nga endli nchumu a ku manjeni la ku nyumisa Putin hi ma-generals ako ku ri a va endli nchumu i va endla leswa sweka kambe a nga la ku susa Vladimir Putin a xitulweni a nga la ku susa mfumo wa Vladimir Putin a wu la ku n'wi kombela ntsena ku ri vanhu va wena a hi nchumu a hi vona lava lwaka a Ukraine hi mina ni lwaka Ukraine se swi vula yini prof loko hi kha hi languta ka ntshamiseko ku van'wani va vulavula ngeti swo tikomba ku a va ha ri na vulawuri bya kahle president Putin hi mhaka ya leswi nga endleka ku sukisela Ravuntlhanu vo ti jamukela vo ti vulavuleli leswi va lava tindleve ta vona ti yingisela swona a ku na nchumu wa vona Italy yi tsakile ngopfu European Union leaders na vona va tsakile ngopfu ko va America vo Blinken na vo Biden lava va nga bihuwa ngopfu hikuva vanhu va vona ku ri ku endleka yini lava nga tiveki ngopfu ku fana na vo John Steenhuisen la Afrika-Dzonga la hi vona va bakuhuwa yo fana na vo Zelensky a ku na nchumu lexi endlekaku a Russia lexi ma-Russia va fanele ku ri va bahuwa xona nge ku ri ku ri ntiyiso swi tani leswi Yevgeny Prigozhin a nga swi endla va-Russia lavo ka va nga tsananga a va ta va tsutsumeli va n'wi landzela kambe a ku na wun'we na loyi a nga n'wi landzela in fact hi vanhu va le Chechnya varhangeri va le Chechnya va mbili a nga nga nchumu vo nga nchumu hi hina hi nga ta suka Chechnya hi va n'wi vavisa so manjeni i va munghana wa Vladimir Putin president ya le Belarus i va hi lava ku vona vanghana lava vambirhi va holova a ta tshama hala a Belarus loyi Yevgeny and so ku na nchumu leswi endleka ku Russia ku va lava va nga tsaka ntsena va kumbe Russia yi ta wa loko yi wa hi ta kuma ti-oil ta kona hi ta kuma ti-gas ta kona yi ta vuyela Russia yi ta vuyela nkarhi wa Boris Yeltsin loyi a lave ku teka loko Soviet Union yi wa a lave ku teka Russia ku ri yi va ehansi ka America yi va ehansi ka NATO manje swi tsandzekile swesweswo se loko hi kha hi hetsela ka leyi le Russia hi nga se vuya ka leyi ya president Ramaphosa mi vona xiyimo xi ri njhani sweswiwani hi khale ngopfu Australia ya ha ku tivisa ku na yo ya ta ya mahlweni yi seketela yi yisa yan'wani matlhari ka tiko leriya ra Russia ka tiko leri ra Ukraine ku va ri kota ku va ri ya mahlweni na ku tisirhelela ka ku lwisana ka vona na Russia yi ta hela nyimpi leyi prof nyimpi ta hela kambe yi ta hela loko manjeni vo fana na vo Australia vo fana na vo Germany na vo UK na vo America va karhele hi ku teka ti-taxpayers ta matiko a vona va ti hoxa a Ukraine hikuva na vona va ta va na ti-election va ta sungula ku bahuwa va ku mi teka timali leti mi hoxela leyi Ukraine leyi hina vanhu va hina va hlupheka la manjeni mi ya tshika rini ku endla sweswi loko manjeni va karhala hi kona nyimpi yi nga ta hela hi kona manje president Joe Biden a nga ta byela Zelensky ku ri okay suka xitulwini wena u nghena van'wana hi vona ku ri na va nga tirha njhani na Russia loko va n'wi susula xitulwini va ta ku no alright nyimpi leyi a yi heli a yi nge hi tshama hansi hi vulavula na Russia hi twa ku ri na xirho xa hina xi ri yini na leswi va swi tivaka ku ri Russia Vladimir Putin u lwa ngopfu hi NATO u ri NATO yi lava yini la kusuhi na Russia ku fana na n'wina loko mi nga lavi China yi va Cuba kumbe Russia yi va kusuhi na Cuba hi mhaka leyi n'wina mi lava NATO ku ri yi nghena la a Ukraine yi lava yini a Ukraine NATO yi lava Russia ntsena ku ri mi kota ku hoxa matlhari ya n'wina mi ri la kusuhi hi kona yi nga ta vona nyimpi leyi hela ke Australia yi se yi sungurile ku ri hi karhele ku dzumba yi nyika Ukraine matlhari hina ha tlhelela ndzhaku
se a hi languteni leyin'wana leyi ya president Cyril Ramaphosa va vonaka va kha va hangalasiwa ngopfu ka social media na le ka leswi mi n'wina va prof mi nge i ti-mainstream media ku ka ku vulavuriwa hi timhaka letiya ti ri koho ka nhlengeletano leyi ri a Paris leyi yi langutana na timhaka tetiya ta ku pfunetana hi swimhaka ta swa timali laha vo president Cyril Ramaphosa na president wa le Kenya president Ruto va nga vonaka va kha va vulavula swinene swi za swi fika na ku vulavuriwa hi timhaka ta ku hina hancengi a ha ri tiko ro xavelela maAfrika. ani va karhele hi mhaka ya yini matiko tala sungula ku apply ku endla ti-applications ka BRICS. Hi mhaka ya yini manjeni va vulavula tani le Paris va ri hina nga ku manje ho va ti-beggars. N'wina la mi tisile climate change la hi ti-industrialization ta n'wina a vo America na vo Europe hinkwako mi endla mimusi la manjeni ti-climate change leti ti affecta hina manjeni safaraku hikuva hina hi yini hi nga endla sweswo. Ti-COVID leti ti nghenile hi va mi gungula ku hi rhumela ti-vaccines kambe sweswo mi rhumela ti-billions na ti-billions na ti-billions ta matlhari a Ukraine. Hina ntsena mo hi lava loko hi sapota n'wina manje hina hi karhele. So swi kombeta leswi ku ri maAfrika na vona mihleketo leyi ya chucheka va kota ku vona ntiyiso hihi va ri vonani vanhu va le Mali swi va tekele malembe tala ngopfu ku vona ku ri mfumo wa Fura la vo Mali la na vo Burkina Faso na vo Cote d'Ivoire na vo Senegal va endla yini leswi va swi endlaku a hi swona leswi pfumaku matiko a Afrika. So a hi humeni ehansi ka imperialist cover leyi hi nga ehansi ka yona. So Cyril Ramaphosa na yena mabyongo a pfuka a kota manje ku vona na vona ANC ya kota ku vona ku ri na ku endlekiwa yini la misaveni kambe va stada ngopfu ta mfumo wa Afrika-Dzonga na leswi president Cyril Ramaphosa a nga vulavula kahle va vona ku ri na Afrika-Dzonga na yona ya ri ku tlheleni ya hi endla yini ka Rome State ya hi endla yini kona hi kona va nga swi koti ku teka swilo va vuteleni hina hi la ku chucha hi la ku ti vonela ku ri na hi endla hi kona va ta vona ku ri vo America va ta va sala ndzhaku va ku mi nga tsutsumi hi ta mi pfuna leswi tsutsuma hi famba na hina va nga na leswi vo vudyeli va ku va ku Afrika-Dzonga nga hi vitani nga tshunele ku na Russia hikuva aguwa yi ta tsutsuma aguwa leyi ya Afrika-Dzonga ya aguwa ya America a vuta ya America yi le ku ri yi xava maAfrika ku ri va landzelela leswi America yi swi lavaka va landzelela leswi UK yi swi lavaka va landzelela leswi European Union yi swi lavaka hi swona leswi endlekaka ntsena manje nge ANC yi pfula mabyongo instead ya ku dzima va endla swilo swo ka swi nga tiviwanga swo fana na vo cabinet deployment va languta tiko hinkwaro a va ta pfuna hikuva a va ta kota ku chucha Afrika-Dzonga ku ri no yi kota ku yima yi va na ndzhuti laha manje na matiko a va ta ku loko va tshunela ka Afrika-Dzonga va tiva ku ri kambe loko yi nga tsakisi vanhu lava tiko leri va nga suka va ya vo Russia va nga suka va ya vo China. A hi tseleni prof swi ta koteka ku hi matiko yo fana va Afrika-Dzonga xikombiso ya va matiko lama ya nga vulaka ya ku a hi hanyi hi ku kombela. Ku na mutsari wa tibuku un'wana wa le Ghana Samoa a nga tshama a vulavula ku ri a tsala buku a ku the beautiful ones are not yet born. A ku vanhu vo tsakisa laha Afrika a va si velekiwa. So a vula ku ri varhangeli va Afrika loko va ha ri na varhangeli va Afrika vo fana na lava Afrika a yi na laha yi ya ku kona. So until lavantshwa lava nga ti-university lava yingiselaka na hina leswi hi kombisaka swona loko va ngo pfula mabyongo ya vona va ku ku dzumba eka ri hikoki wa tinhompfu hi vo Afrika leri hi vo Europe na vo America a swi hi pfuni nchumu a hi dyondzeni ke hi endla Afrika-Dzonga ku ri yi tiyimela hi yoxe hi kona nkarhi wa loko
Afrika hinkwayo a ku nga ri Afrika-Dzonga ntsena Afrika hinkwayo yi nga ta pfuka ku nga ta va continent leyi yi hluvukaka. Prof ni mi khensile swinene va na siku lerinene ku tiya ku engeta inkomo va lava hi bula na vona mingisero mukela lona FM Professor Themba Sono lava va kha va hi byela hi timhaka leti ta Russia na mbulavulo wa President Cyril Ramaphosa kusuka le afurwa le sweswiwani hi hundzila loko se hi vuya hi ta ka tinhlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano hi ta bula na Major General Mashaba lava hi nga ta va kha hi bula na vona tanihi xiphorisa xa mopani hi lava ku vulavula hi timhaka to hambanahambana leti khumbaka vugevenga na mintirho ya vona tani hi xiphorisa kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka leswi hi sweswo mingisero mukela lona FM a ni hlekete ku hi ta kuma tinhlokomhaka ta mahungu karhi khale kambe general va fikile la hi ta va kha hi bula na vona hi ta twa ku va ri timhaka tingani kusukusela sweswi swi vula ku n'wina va lavaku mi ta va lava kusukusela hi ma-1 hi ku sweswi se hi na vona la studio hi ta va kha hi bula na vona hi ta twa ku va ri timhaka tingani laha hi lava ku bula na vona timhaka to hambanahambana na wehe loko ku ri na tin'wana ni rhumela mo ni rhumela ka Twitter handle ya @Afrika Munghana hi kota ku va hi bula hi toho hi ndlela leyi xiyimo xa vugevenga hi ku angarhela tinhlayanhlaya ti famba njhani hi swihi leswi swi ti kombaka ongeti hi swo swi hi veka ka ntshikelelo ngopfungopfu ka tlhelo leri ra tiko leri hi nga eka rona na timhaka tetiya ta ku va maphorisa vo hi voxe va vonaka ka tindhawu hi ku hambanahambana ka toho ku va kha ku lwisana na vugevenga hi ndlela leyo se timhaka leti hi nga ta va kha hi ti languta loko hi kha hi bula na vona kasi ke na wena hi ta ku nyika nkarhi loko hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we se hi ta bula hi timhaka hi tihi kumbe tihi leti nga ku khumba ku katsa na letiya ti khumbaka vanhu vo fana na vatatana Madisha lava mina na muhumelerisi hi nge le ku va laveni hi ta twa ku matitwelo ya vo hi wahi loko swi ta ka timhaka ta ku va sweswi va yimisiwe ku va xirho xa Congress of the People van'wani va ri ha Congress of the People hi ku famba ka yoho a ni tivi tatana Mbazima Xilowa kwala ma nga koho mirhi yini loko xiyimo xi titani hi ndlela yoyoleyo kambe sweswiwani hafu ku pela awara ya 12 a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini hi amukela tatana Hlulani Fanuel Magayisa Gayisa wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Ku na vanhu lava kokaka titiroli lana va rhwa mabokisi na yini laha ndzeni va famba va faka tifiletini na risiku va rhwa cope va n'wi kuma ku laha ku na copa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa ku ri i phorisa wena loko u kuma i khome biya i ta tsutsumisiwa na attribute leyi hinkwayo yi hlangane hinkwayo hi mhaka biya hinkwaswo swi vulavuriwa kwala. Okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxandilile aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fika na maheteleleni lava tiva ku amuxongo hi fika na maheteleleni ya Brazzaville phorisa luya la va ri ni nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi eka mina ku a humesa plastic la ku hoxa tibiya tete kwala ni chela i famba hi ku na mancha wa khomiwa a na ha ta na vula ni fika kwala avenue ya vona ku mani famba i swi hise ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ka vula mingiseri wa Munghana Lona FM languta nkarhi i 22 timinete ntsena ku pela vara ya 12 khensile Hlulani Fanuel Magayisa na nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we a yisa mahlweni nongonoko wa hina Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM sweswi na loko ku ta ka ti-rank ta xiphorisa ta ni xanisa loko mi ni vona ni kha ni ni ondzisa hi swona ku na nkama wun'wana ni ta va ni kha ni laviwa Lieutenant Colonel un'wana ku hayi hambi wo n'wi vitana Colonel a swi na mhaka hambi wo n'wi vitana Lieutenant se Rwanda ni na Major General Mashaba a ni tivi ku swi hambana kwihi na ku ni ve ni ku general xikan'we ni ta twa hi vona sweswi ku vo va ri yini Major General ni hlekani hi amukela ka Munghana Lonene FM. Hi hlekasa n'wina Botpet na vayingiseri va Munghana Lonene FM. Hi hlanganile namuntlha ku va hi ta bula hi timhaka to hambanahambana leti ti katsaka swilo swo tala ku katsa na vugevenga kambe hi nga se vulavula a ni lava ku twa hi n'we loko mi languta xiyimo xa vugevenga na leswi mi swi vonaka ka tinhlayanhlayo swi njhani a mopani hi ku angarhela. Botpet more ni vulavula ni nga ti pfinyingi ku ri vugevenga eka xifundzantsongo xa hina xa Mopani ni vona byi antswa
why ni vula sweswo na ni vula hi mhaka ya ku ri eka tirekoto ta hina leti hi nga na tona ka leswi swi nga ka record leswi swi nga tsarisiwa aka tirejistara ta xiphorisa hi vona vugevenga byi antswa swinene kambe ni nge vuli ku ri swi hatsaka hi swona hi mhaka ya ku hi nga va hi hungutile ka swiyenge swo karhi ni ngo nyika xikombiso ni ku ri aka xiyenge xa ku dlaya vanhu xi ehlile mara hambiloko xo va xi ehla rifu ra munhu un'we ka hina a swi hi tsakisi ni nga vula hi ndlela yaleyo botpet loko mo va mi yingiserile loko ku humesiwa xiviko xa kotara leyi nga hundza xiyenge xa mopani aka swiyenge leswin'wanyani swa swifundzatsongo swa la Limpopo hi va na nkarhi wa kahle wa ku reduce ti-crime hi ehlisile swinene ti-crime ta hina hi ku ya hi tikhategori ta kona hi ku hambanahambana loko mi vulavula ni twe mi ku leswi hi ku ya hi leswi swi nga tsariwa swi nga va swi vula yini swi nga va swi vula ku tanihi xiphorisa ma pfumela ku swa endleka ku vugevenga byi ri koho byin'wana byi nga fiki a tindleveni ta n'wina swi tele ngopfu botpet swoleswo swin'wana u ta swi twa hi loko vanhu van'wanyani va ka va vulavula ku ri ni hlanganele na swo karhi ene u swi twa ku swilo swo fana sweswo a swi fanele swi ripotiwa xiphoriseni ku ri swi ta kota ku endliwa vulavisisi mara loko munhu yalowo n'wi vutisa a tibyela ku ni vone ku karhi a ni nga wu kumi so hi ndlela yaleyo hi nge vuli ku ri ku na nandzu lowu wu nga onhiwa hikuva a wu rejistariwanga a xiphoriseni loko hi nge se nghena la moyeni botpet a ku ri na xinavetiso xin'wana mi nga xi endla xa munhu un'wanyana wa le Atteridgeville loyi a nga vula timhaka ta ku hikuva na yena a chava ku khomiwa u hetelele a teka tibiya a nyika phorisa ri famba leswi vulaka ku swi helile swi nga rejistariwangi swilo swoleswo ene loko a swi tisa moyeni loko a ku ri mi swi kotile mi vutisa ku before u swi tisa moyeni u yiwa swi report ka station commander na nkarhi wun'wana mi ta kuma nhlamulo ya ku a ni ripotanga leswi vulaka ku loko o za a nga ripotanga hambiloko o swi vulavula hi nga swi teka ku ko va maveriveri sweswo miyingiseri wa Lona FM lava nge le ku puleni na vona i Major General Mashaba kusuka ka xiphorisa xa Afrika-Dzonga exifunenitsongo xa Mopani a hi yiseni mahlweni loko hi langute xifaniso xolexo xin'wana xa xiphiqo lexi tala ku va koho ka vaaki loko swi ta ka timhaka ta vugevenga i ku fikeleleka ka vona xiphorisa xiyimo xi njhani swa koteka swa olova ku va vanhu va fikelela vukorhokeri bya muxaka walowo a xiphoriseni ya botpet swi olove ngopfu masiku lawani hi le ka nkarhi lowu nga faniki na wa khale a ku ri hava tiqingho a ku ri hava leswi swa ti-cellphone leswi vanhu va nga na swona masiku lawa ma ripota hi ku fona ma ripota hi ku senda message aka ti-app ta xiphorisa loko mi rhumela hi ndlela yaleyo lava va tirhanaka na swona va hatla va aleta police station leyi yi nga na vutihlamuleri bya ndhawu yo yaleyo leswaku ri va kota ku attenda khale vanhu loko va ripota a va byeriwa leswaku ri yana ni police station mara masiku lawani loko swa timovha swi ri kona munhu loko a ripota a ri kun'wana kwala a va ku kona a nga va nkarhi wun'wana botpet a ripota a ri aka matsotsosela no nyiketa xikombiso vhene yi fanele yi ya la a nga kona loko ko va ku ri vhene a yi kona hi ku ya hi nawu wa xiphorisa hi fanele hi hlamusela leswaku ri movha leyi nga tata yi ta mpfuna yi tata yi ta mpfuna loko yi hetile ku endla swo karhi se sweswo swi endla leswaku ri loyi a nga muripoti wa nandzu u kota ku ri a teka decision yena n'winyi ku loko o yi rindzela nkarhi wun'wana a nga vona swi nga leta loko a ri na timinitsi tin'wana wa swi kota ku a ya aka nearest police station a ya pfula case ni le ka ti-satellite wa a ya pfula loko mi ku yi ta ku pfuna loko yi hete ku tirha swin'wana swi vula to xota timovha ku endlela botpet swa endla mi kuma ku ri hi siku ralero aka police station yo karhi hi ku ya hi mo ri ni nyika xikombiso xa ku tinhlayo ta xiphorisa a ti ringani lomu ti-police station swi ya hi ku va busy ku fika kwihi so swa endla mi kuma ku nkarhi wun'wanyani a xitichini xo karhi ku na timovha tinharhu leti tirhaka siku rolero
loko to kumeka ti ri busy hinkwato na swin'wanyana loko munhu a reporta hi tlhela hi languta ku ri leswi a swi reportaku i case ya njhani mara loko yo va yi ri case leyi yi nga the most serious ni ngo vulavula kumbe ku dlayiwa ka munhu na swin'wana na swin'wanyana station commander wa swi kota ku ri a teka na vanhu lava va nga tirhiku swona va kota ku ri va ya va attenda na yena a kota ku ya attenda mara a hi swi tekeni ku ri hi vulavula hi ku va munhu a reporta ku ri ku na munhu loyi a nga ni sukumeta loko mo yi langutisaka yaleyo a yi fana loko munhu a lo robiwa a yi fana loko munhu lo dlayiwa se hi yin'wana ndlela a ka ti-shift swi ya hi ku ri siku rero ku na vanhu va nga lava nge le tirhweni ku na timovha ti nga leti ti nge le ku tirheni siku rolero ina a ni ali swa endla nkarhi wun'wana mi kuma ku laha hi nga tolovela ku ri siku rin'wana na rin'wanyana aka shift yin'wana na yin'wana loko hi nghena tirhweni yi na timovha tinharhu ta ku tirha swa endla mi kuma ku ri van'wani vatirhikulobye va le livhini kumbe van'wani sweswiwani loko hi ke hi vulavula eka nkarhi lowu a va ri busy ngona swikambelo loko va ri ku tsaleni swi komba ku ri kun'wanyana kwalaya for masikunyana yo karhi maphorisa va tsala swikambelo a ni ku ri maphorisa va dyondzanga botpet ko va ku vulavula loko aka khale a ni minkarhi yin'wana vanhu a va swi teka ku loko u jona xiphorisa hileswaku u ho tsandzeka xikolo laha a xiphoriseni botpet ka hlayiwa tibuku hi na tiloyara laha laka ku swo pfumeleliwa van'wana ni ta ma vula hi mavito hi na vanhu lava va nga dyondzela swilo swa ti-forensic botpet lava yaku tiyunivhesiti va vuya va ri na ti-BSc ta ti-chemistry va tekiwa hi vona lava mi kumaku va tirha ka xiyenge lexi xi vitanaka xa criminal record center loko ma ka ti-crime scene loko va ku mi nge se za mi khomakhoma kwalaho ku na lava va nga tata mi ta vona ku tata vo sesinyana na vabotinyana lebyi tsana hi lebyi byi nga dyondza botpet se leya xiphoriseni ka dyondziwa xikolo na mina ni to chava ko ku vula ni vula ku ni pfuleli nyana swipele i sweswo vingisi ro Munghana Lonene FM i khumenkaye timinete ku nga si ba awara ya n'we kala ka Munghana Lonene FM hi le ku buleni hi languta ka timhaka ta xiphorisa na vukorhokeri lebyi va nga na byona eka tindhawu ta Mopani na ku hundzile mavhengeleni loko se hi vuya hi ta vuya hi yisa mahlweni hi kongoma ka swin'wana swa swikombiso swa swiphiqo leswi vaaki va hlanganaka na swona hi twa ku va hi pfuna njhani tani hi xiphorisa na ku vutisa ku a Mopani hi tihi ti-police station leti pfalaka hi 7 ku na ndhuma ya ku na switichi swa maphorisa leswi swi pfalaka se hi lava ku ta twa ku a Mopani swa khumba timhaka totoleto ke kambe sweswo hinkwaswo loko hi vuya endzhaku ka leswi ente hi sumingisa Munghana Lonene FM le ka Afrika Wa Vulavula comments ya timinete ntsena yi nga si ba awara ya n'we nti ri na Major General Mashaba va xiphorisa xa Mopani xiphorisa xa Afrika-Dzonga kahlekahle ka xifundzantsongo xa Mopani hi vo hi vulaka na vona eka hi languta ka timhaka ta vugevenga na mintirho ya vona tanihi xiphorisa Major General nkhensi ri swinene ku va ha ri swin'we a hi sunguleni laha ni nga hetisela kona mina switichi swa maphorisa leswi swi pfalaka a Mopani botpet aka switichi hi swoxe hi hava ku nga va na leswi hi swi vitanaka ku ri i ti-satellite laha hi ringetaka ku teka vukorhokeri hi byi yisa evanhwini ti kona leti mi kumaka ku ti tirha office hours ku va hi kota ku pfuna vanhu va ka hina hi timhaka ta ti-affidavit ta ku certify ti-document ni ngo nyika xikombiso kwala hi nga kona aka Masingita Mall ku na traka yi vitaniwa mobile community service center truck yi na swilo hinkwaswo na matafula na switulu hinkwaswo yi paka kwala vanhu va hina lava va taka la Giyani vo tala va yi tiva ende va swi tiva na ku yi paka kwihi se a yi 24 hours loko yi tirha yi sungula nampundzu loko ku za ku ba 4 vanhu lava va tirhaka ka yona va chayisa se loko va chayisa na tiraka liya ya pakiwa a police station hi xa mutuku yi tlhela yi endla ntirho wa wolowo so hi ngo vula ku ri a yi 24 hours liya mara ti-police station hi toxe 16 wa ti-police station leti ti nge le hansi ka vulavuri bya mina botpet ti tirha 24 hours ku nga va na ti-contact point leti hi ti vitanaka ti-mini satellite leti ti nga tirhiku 24 hours mara swoleswo swin'wana swi va swi endliwa hikwalaho ka vukalonyana bya ti-resources like timembara loko ho va na timembara ta enough hi ku ya hi mina a ni ta swi lava leswaku ri ti-satellite ti-contact point ti tala aka ndhawu leyi ya hina ku ri vanhu loko va lava ku ripota va va kumela kusuhani ti kota ku tirha 24 hours mara
more ni vula ku ti full fledged police station laha hi nga vula ku hi na police station a hlanganani na police station sikusese ku ya fika kwele vo Hoedspruit a ti pfali body pet ti 24 hours operational. byeleni status xa ka miyexe i yini i police station i satellite Eka nkarhi lowu hi nge le ka wona hi na satellite aka miyexe mara that satellite yi ta va temporarily I think loko ku fika Nhlangula kambe Nhlangula October hikuva already muako lowu wu nga akiwa wa police station ku na maveriveri ya ku ri maheleni ya October yi ta pfuriwa ximfumo loko yo za yi pfuriwa ximfumo swi komba ku yi ta va yi ri 24 hours hikokwalaho ka yini mi kuma veriveri ani a hi se kuma mapapila ya ximfumo yo kombetana ti-date mara lava va tirhaka swona lava va supply chain lava ku nga vona va nge le ku languteleni vukorhokeri lebyi byi nga lahaya va vula leswaku ri already ve le ka 98% complete so hi yin'wana ndlela loko yi ku October swi ta swi tshamisekile ivi police station yi pfuriwa leswi vulaka ku andzhaku ka loko se yi pfuriwile mina ni ta va ni vula ku na ti-police station ta 17 ehansi ka mina. se a hi languteni namuntlha sweswi ni vulavulaka na n'wina Major General swi heta lembe ku humelele nghozi leyi nga humelela a Eastern Cape a thavhenini yin'wana va ku hile enyoveni laha ku nga hundza misaveni vana hikokwalaho ka sweswi swivangelo sweswi swi nga mahungwini kambe ku za ni tisa mhaka leyi namuntlha laha sweswi ka n'we i ku vayingiseri minkarhi yo tala va ni rhumela ti-video ku na yin'wana video leyi ni ta mi komba hi nga ri moyeni ya ndhawu yin'wana ni kombela ku ni nga vuli vito ra ndhawu ya kona laha byala lebyi a byi nwiwa na hi swihlangi se ivi loko ni ndle vulavisisi ni ya kuma ku ka tindhawu teti ni nga ka tona va Giyani xikombiso ku le ku humahumeni swindhawandhawani leswi ku xavisiwaka byala leswi ni nga swi tiveki ku n'wina tanihi xiphorisa mi nghenelela njhani ka swiyimo swa muxaka wolowo hi ku van'wani va hi byela hi timhaka ta tilayisense van'wani va hi byela hi timhaka ta ku ndhawu leyi yi pfumeleriwile ku nwa byala n'wina tanihi xiphorisa mi hoxa njhani xandla hi ku mi ta tsundzuka liya mhaka yi ve mahungwini swinene na holobye wan'we ya za a ya a fika a rila le andzhaka leswi a swi humelerile a Eastern Cape. Botpet lexi ni nga xi vulaka i ku ri ndhawu hinkwato leti ti xavisaka byala ti fanele ti va ti na tilayisense leti ti nyikiwaka hi lava va ka lidet va ka le ka bodo. Ndhawu yin'wana na yin'wana leyi xavisaka byala yi ri hava maphepha yi vuriwa ku ri is a illegal shipping so yaleyo ya pfariwa nkarhi wun'wana na wun'wanyana ivi hi tlhela hi teka na byala hinkwabyo hambiloko ma va mi xavile xitoko xa 100,000 loko mo za mi va mi ri ha layisense yi va illegal shipping loko hi ta hi fika hi mi khoma hi teka byala lebyiya hinkwabyo xitoko lexi a xi lovile a xa ha vuyi Botpet se mina a ni ta ku aka vayingiseri va hina lava vo rhandzeka loko ko va na tindhawu teto va ti suspectaku ku ingaku vanhu lavawani va xavisa va ri hava tilayisense hambiloko va nga zi va tivula vito hina hi tsakisiwa hi mahungu a hi tsakisiwi ngopfu ku ri i Botpet va nga hi nyika mahungu lawa loko vo za va hi nyika hina hi ya tirha ene loko hi tirha ni ngo vula ku hi le ku khomeni vanhu vo tala ngopfu sweswiwani hi le ka operation kukula ya Limpopo vanhu va ka hina va nga va ka swi twa loko ku vulavuriwa hi le ka national va ri i operation Shanela mara operation Shanela leyi a hi vito ra Xitsonga xa ka hina se hi nyikiwe matimba ku la Limpopo hi fanele hi hlawula vito leri ri vulaka leswi Shanela yi vulaka swona ku ri hi kota ku hi tirhisa se kulukumba wa hina wa la Limpopo Lieutenant General Themba Sono va ve va lava mavito ya Xitsonga na Xivenda na Xisuthu se va tsakisiwa hi vito leri ra kukula ra Xitsonga se operation ya Limpopo i operation kukula se leswi vulaka ku ri na vona va lava va xavisaka va ri hava tilayisense hi ta ya va kukula ani ma swi ta ku loko hi kukula a hi si na nchumu hi si ya ku basile hi leswi hi nga ta endla swona Botpet se la ka vana ke vutihlamuleri bya mani bya xiphorisa bya lava xavisaka byala bya vaaki bya mani Botpet loko ku ri munhu u na layisense ya ku xavisa byala ni na ku tshemba ku ri loko va n'wi nyika layisense va n'wi nyikile na swileriso ku hi swilo leswi a fanele ku swi endla hi swilo leswi a nga fanelanga ku va a swi endla se hi mhaka ku munhu wa tika Botpet
loko se a vona mali a nga ha cheki ku ri n'wana loyiwani i n'wana wa 13 years wa 12 years se van'wani va hleketa ngopfu hi loko va tumberile loko va endla swilo swa se loko ho swi kuma hi ku byeriwa na hi vaakatiko va hina hi ta ya swi monitor loko hi swi kuma bot pet vanhu va lava va hakela nkarhi wun'wana n'wana yaloyo o ta ti khomelele 20 rand 20 rand liya loko se hi ya khoma n'winyi wa swona wa hakela na vo 5,000 rand ya fine ene loko se hi swi vona ku a nga u kalaka ya mahlweni hi tsala na mapapila lama ya ka le cardboard ivi le cardboard yi kota ku va suspenda ti-license van'wana yi va tekela permanently va sala va ri ha business na mina ni to ka ni nga vuli mavito mara na kwalaho ka Giyani va kona lava va nga suspendiwa ti-license sweswi van'wani va suspendiwa for 6 months or 12 months hi le cardboard board pet ni ngo vula ku vanhu va ka hina a hi tirhisaneni ku ri loko vanhu va ri na ti-license leti va nga lo ti applya a va endli leswi swi lavekaka leswaku ri swilo swa hina swi ta kota ku famba kahle board pet sweswo mingisero mukara Lona FM lava ni vulaka na vona tanihileswi swi nga ku byela i Major General Mashaba va nge fambi va nga yi byelangi ku swi hambana kwihi ku Major General na loko ni ku General na loko ni ku Lieutenant Colonel na loko ni ku Colonel va nge fambi va nga yi byelangi sweswo Major General yin'wana mhaka leyi nga koho sweswi i timhaka ta leswaku i nguva liya ya ngoma sweswi nguva ya madlala mi le ku voneni yini ni nga se vula leswi mi ni nga swi vona tanihi Xiphorisa mi vona yini hi nguva leyi mi le ku tirhisiweni ngopfu hi vanhu hikokwalaho ka ku va va nga landzeleli milawu kumbe hikokwalaho ka ku va va kha va yi landzelela swi endla leswaku ntirho wa n'wi olova ya bot pet eka lembe leriwana engaku a ri fane na lembe leri nga hundza vaakatiko va ka hina engaku va ka va dyondza timhangu leti hi ripoteriwaka tona a hi leta ta ku tala ta ku chavisa ngopfu ene mo ri ni khensa vaakatiko na vanhu hinkwavo ku angarhela ku ri since ku sungula nguva leyi ya xikolo lexiwani xa majaha ya ka hina a hi se kuma na case na yin'we ya ku lova ka n'wana leswi vulaka ku ri swilo swa ha ri ku fambeni kahle mara mo ri ni vula ku lexi xi tsakisaka i ku botpet n'hweti leyi nga hundza ku ve na workshop leyi a ku vitaniwile hina va Xiphorisa ti-district commissioner hinkwato ta 5 provincial commissioner na lava va vuchuchisi na swiyenge hinkwaswo leswi swi khumbekaka aka timhaka leti a hi ri at the ranch laha ku nga va na workshop ya siku hinkwaro tihosi ta Limpopo hinkwato na tindhuna na hinkwavo lava va nga applya ku ri va lava ku yimisa tingoma a va ri kona ku hlayiwile act leyi yi nga ya Limpopo Initiative School Act ku ri vanhu va hlamuseriwa maendlele so ni vona ngaku vanhu va ka hina ko tala va ha ri ku landzeleleni lexi ni nga vulaka ku loko vo va ka va tirhisa sweswi ku ya mahlweni ni vona ngaku swikolo leswi swi ta tlhela swi ya pfala hi ri ka nkarhi wa kahle ka ndhavuko wa hina ku ri hava phowa nhonga tin'wanyana leti ti ta ku botpet hi leti ya ta ku ta vulavuleleka ku dyondzisiwa vanhu kumbe ku kombisa mo ri ni nyika xikombiso namuntlha hi lunghise yin'wanyana botpet ya genke or majaha ya ka hina va lava va sukaka kwele ngomeni va suka va ya va nghena akerekeni va fika va ku timani swi swa n'wina swa ku chaya mara loko mo languta act a yi vuli sweswo mara yo vula ku loko mo va mi ri na xiphiqo mi fanele mi ya ahosini ya tiko rero mi ya vulavisana na hosi loko ku ri maybe ku fanele ku twananiwa ku hlanganiwa xikarhi hi leswi hina hi lavaka swona hikuva na va lava va kereke va byerile ku hawa ku khongela xikwembu phela mi xi khongela nkarhi wun'wana na wun'wanyana a swi na mhaka ku nga na ngoma or ku na ngoma mara ku endlela ku na lavaya hi kota ku hlangana na vona xikarhi loko mi tlanga tinsimu mi yimbelela mo hungutanyana volume switsinini ku ri na vona hi hlangana na vo xikarhi na vona lava hi va byelaka a ku na nawu lowu nge fambani mi ya pfala ku ri lava va nga chayi ti-instrument loko va ri ku yimbeleleni akerekeni so hi yin'wana ndlela hi yo swi vulavula kahle ngopfu ka njhani na ni swi twisisi swi va kavanyeta a kasi xikolo lexi a xi le khwatini a xa ha ri khwatini swa masiku lama swi vuye kwa kaya xi le khwatini botpetana na hi lo hlamala hi mhaka ya ku loko se va ka va endla sweswo ku na ku n'wina mi ri n'wini wa xikolo mi va mi endla swilo hi ndlela ya kahle mara loyi
nkarhi wun'wanyana va lava va nga kwela va nga rhumiwanga no rhumiwa va sungula ku ya kun'wana va fika va ku ha bot pet va hi rhumile ku hi ta endla leswi na leswi se hi ringeti ku va kombisa ku nawu a wu pfumeli sweswo hi ndlela yeleyo swilo swi fanele swi famba kahle ni vulavula eka lowu nkarhi hinkwavo va koti ku twisisana and va fikelela ni xikarhi hi ta kota ku yisa vutomi emahlweni bot pet na va ku mi ta hi nyika rito ra n'wina ro hetisela leswi mi nge tanihi xiphorisa a mi fambi mi nga byelangi rixaka swo hi ndlela yaleyo kambe a ni lava ku kamba la ku leswiwani swi nga da mi nga swi tivi n'wina hi ku n'we mi principal wa mupani kambe loyi a nga ni rhumela la i wa la Giyani i ri yena i nghena kereke a D1 se loko a nghena kereke D1 siku rin'wana va te va ri kerekeni namadyambu va ta timisiwa ku va huwa ivi yena hi ku tshama i tshama ti-F ti duma vusiku na nhlekani se a lava ku tiva ku hikokwalaho ka yini maphorisa va nga ta fika va timisa vanhu kerekeni va ku vaaki va ri i vusiku mi nga ha rhasi mi nga ha va ze va boheka ku endla xikhongelo xa voxa namadyambu hi ku tiyimbelela hi voxe va nga ha chayi nchumu hi mhaka ka va byeriwe ku va rhasa kambe a ti-F laha a tshamaka kona a nga va tleli hi mhaka ku ti tshama ti ri ku dumeni nawu wu ri yini n'wina tanihi xiphorisa mi nghena ku yena bot pet aka vanhu lava va baku pongo hi tigireve swi tele ngopfu lomu ku timiwaku kona torha aka ti-liquor outlets loko hi swi kuma swoleswo bot pet xo sungula n'winyi wa ndhawu wa ya a fika a nyikiwa leswi swi vitanaka warning loko aka ya mahlweni hi ku ya hi ti-bylaws leti hi nga na tona ka timasipala munhu wo fana na yaloyo wa chajiwa se loko a za a chajiwa a kota ku yisiwa court naswo sweleswo swi nga endla leswaku ri a ku heteleleni na vhengele ra yena ri ra ku xavisa byala ri suspendiwa hikuva hi ku ya hi mina a hi huwa ntsena aka vaakatiko vana va xikolo hi va veka kwihi va fanele va hlaya tibuku va ta va vona varhangeri va munduku se a va nga ha swi koti ku hlaya hi mhaka ya pongo se swoleswo hi le ku swi landzeleleni ngopfu mina a ni ta ku ri aka muakatiko yaloyo na loko o chava ku fonela station commander kumbe ku fonela mina bot pet loko a tshika a mi rhumerile a tsale na ku hi le kwihi a byela n'wina bot pet a ni n'wina bot pet a mi ra wange xifuva hi dobo n'wina mi ta byela mina hina hi ta tirhana na swona u ta vona hi siku rin'wana ku lowu hi a hleketaka kumbe music instrumental system liya yi lo onhaka kasi hayi hi loko hi tirhani na vona hina hi lava leswaku vanhu a va hi nyiki hi ta tirhana na swona bot pet a hi swi chavi swoleswo ku sele minete mi hetisela mi ku yini ka rixaka Major General mina a ni ta ku ri vanhu va tiko ra ka hina loko ku ri na swin'wana leswi swi lavaka xiphorisa va nga swi twisisi a ni ali va ku tala mina bot pet va ni foyinela mara va heta karhi hi ku a ni a va fanele va fonela ti-station commander a ni ta lava ku advise ku ri munhu un'wana na un'wanyana a tshami na tifoni ta station commander xa ndhawu leyi a tshamaka ka yona ivi loko swi koteka a tlhela a va na nambara ya loyi a nga rhangela xiyenge xa crime prevention na loyi a nga rhangela xiyenge xa mafokisi ku ri loko ku ri hi ku lo pfula case ku na swin'wanyana a lavaka ku swi vutisa hi mayelana na case ya yena loko va rhanga va fonela mina nkarhi wun'wani va ni kuma mina ni ri busy ngopfu hina kasi loko o rhanga a ripota a fonela station commander swilo swa hatlisa mina foni ya mina yi open 24 hours mara a na ku ta olovisa swilo bot pet ku ri vanhu a va tinyiketi nkarhi wa ku va va na tifoni ta varhangeli va switichi leswi swi va tirhelaka hi ndlela yoyeleyo bot pet hi ta kota ku fambisana kahle loko munhu o ni fonela ni byela ku station commander ximanimani ni vulavule na yena a nga ni pfunanga hi leswi mina ni tsakela ngopfu swona sweswo ku se ni vulavula na station commander ku why u nga pfunanga munhu wo karhi loko ni swi vona ku maybe station commander u lo endla negligence laha ni tekaku ti-steps against yena ku a nga tirha ntirho wa yena Major General leswi a swin'wana hi swi tshikeni hi ta vutisana siku rin'wana ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina na khensa bot pet ni khensa na vayingiseri va Munghana Lonene ni va navelela evutomi lebyinene lebyi byi nga free from
crime hi leswi hina hi tirhaka swona hi tiyimisele ku va tirhela vaakatiko va hina bot pete na ke inkomo i mina te ku bila wara yan'we a hi kumeni mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Makaisa hi vuyele muyingiseri wa Munghana Lonene FM khensa swinene mahungu ya misava tatana Hlulani Fanuel Makaisa hi vuyele exiphemu xa vumbirhi lexi anongana ku Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni famba na cindani Eric Mawasa a hi ku muyingiseri wa mina ku timhaka tingani hi tihi timhaka leti u nga na tona 0860002543 minitweni ka ni bula na va Xiphorisa minitweni ka ni bula na Prof Themba Sono hi ndlela yaleyo a hi ku muyingiseri wa mina ku n'wangulo wa wehe wihi i na timhaka tihi hi le ka 0860002543 kumbe u tirhisa na mathevula tprSABC.co.za kambe mhaka leyi ni nga ku tshembisaka yona i ku vhiki leri taka hi ta va hi kha hi landzelerisa leyi ya lava va tirhanaka na timhaka ta ku nyika ti-license ta ku xavisa byala hi lava ku ta twa ku va languta yini na koho i mani a vonaka ku milawu ya landzeleriwa ka lomu va xavisaka byala hi ku kun'wana ka laha ku talaka ku va na swiphiqo swinene loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri lebyi byi hetelelaka byi va koho eka vaaki hi ndlela yo yeleyo 0860002543 ku na miyingiseri rin'wana nga ni rhumela hungu rin'wana ni nge ti kumbexani swi na nkoka ku ni ku hlayela rona kumbexani hi nga ku loko se hi kha hi vulavula hi swi tekela nhlokweni leswiwani i teri okay ni ta vuya ka rona ku nga ri khale na ta ku byela ku mhaka leyi yi ri yini kambe un'wana miyingiseri i ri leswiya swa ku mi byela maphorisa ku va dyondzanga ni tshemba se mi swi twile ku a hi swona ngopfu va va dyondzile hi ndlela yaleyo impela mi nga hambi mi va bula va ma-standard 10 va yini sweswi mi twa ku mi lava ku vula swo i vanhu lava nge le ku dyondzeni ku hi teka swinene ku ya mahlweni kambe ke timhaka hi teto i ri khalanga i kona loyi a nga lavi ku ku na ungiseri un'wana leyi ni lava ku n'wi yisa moyeni sweswi nga ri khale kambe i ri khalanga i kona loyi a lava ku ngoma madlala a swi tsariwangi kahle ni ta vuya ni swi hlaya kahle ku ya amahlweni kambe i va ni amukela muyingiseri loyi nhleka khalanga papa aye mjani pfukeni n'wina minjhani ngari nina lati nga ri ni va sungula loko ni ko tala nyana loko se ni fanele ni nghena ka makeni so a ni la ku teka nyana leyi a mi ri busy na Major General kwalano tanihiloko sweswi va nge le Giyani ma ku vona kwala xibazo xa n'we swi nga paka kona loko hi ri laha renkeni ku na ndhawu nyana yin'wanyani va xavisaka tihuku kwala Giyani xi passage nyana loko i jampela ku ya ka box hala ndzhaku kwala ku na yin'wana renke nyana leyitsongo nyana lava hala va khakhala nyana se ku na renke ya makhuva renke ya va khakhala na makhuva na mbawula ku na passage yin'wana ya ku jampela hala ka box ku tlangiwa ngopfu madayizi nga ku na vutsotsi nyana byin'wana byikulukumba swinene se a no kombela ku at least loko va kota nyana ku monitora nyana ndhawu liyani man ya swi tshamisekanga ende swi endlekana na nhlekani kambe loko n'wina mi ka mi vona swi nga tshamisekangi mi ndle yini hi swona mi ringetele ku fikisa ka va Xiphorisa lava nga koho kwala Giyani botpet ni tsandzekile a ni tlhelela hala xilungwini loko ni tsandzeka na tinumber phone ta Xiphorisa a ni zangi ni ringeta no a nga ta ze ni hemba mavunwa ni tsandzekile sweswo no i ta va hundzisela hungu rero mi ri vulaka nakombela xin'wana xitsundzuxo botpet a ni la ku ta tsundzuxa nyana vanhu lava famba hi tibayisikiri botpet va hi dirayivhisa ku vava namuntlha ku thumbu vanhu vambirhi va tibayisikiri a migrant na le khalame munhu a nga chavi movha a nga chavi and tibayisikiri nga tirha ka vesela va halanda a nga chavi movha mani swin'wana a ni swi tivi mani a va ringete ku driver kule na patu ku hetelela i va mudayi mara a wu nga tiyimiselanga ku dlaya a ni la ku ta phaka xitsundzuxo xexo botpet ni mi twile bota mini mhaka yin'wana leyi mi taka na yona hi ta hi tshemba ku lava tirhanaka na timhaka ta swoswo leswo va ta hi sala ndzhaku na khensa swinene hi swona khalanga inkomo 0860002543 nongana ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM a hi tweneni ku ku na un'wana muyingiseri laha nga koho la layini la nhleka muhasi muyingiseri na ra swo mi tela mirhombeni mani na hi wa ntlhanu ti mirhombeni nga ku a swi veli kahle mi haxa ka Giyani na mirhombe ngopfu ku kahle ngopfu laha hi tshikeni hi rhomba okay a ku nga swo biha muhaxi wa mina ni lava ku kombisa swin'wana landzelele ni pfumeleleni ni landzelela liya meyara va nga vulavula hi yona hi wa vutlhanu swi ni khome kahle ngopfu loko va kumeka va tise leswi ka ti-program ta vona project ta vona va nga swi fikelela na leswi swa ha yaku mahlweni va lava ku swi fikelela it's fine
so nrande loko va ku ti-grader machine ta vona leswi hi ngo ti-galleon kumbe tigandaganda ta vona ti lunghini ti kahle ti le ku tirheni muhaxi mapato ma le makaya hi ku angarhela ni ve na nkateko wa kumeka ni tikuma ni ri ka ti-region timbirhi ku nga Mopani na Vhembe hi nkarhinyana wutsongo ni kuma ku mapatu ma kona a ma tirheki hi xinghezi swi himbe na leswi va ngo ma-west they are nightmarish lero loko ku driver kona i khomiwa hi nkelukelu leswi ni lavaka ku swi kombisa muhaxi ku na leswi swi nga adoptiwa hi president swi nga ku implementiwe swi vuriwaka DDM, District Development Model. Loko va ku ti-galleon kumbe tigandaganda ta public works ti nga va ti onhekini hayi ti nga va ti onhekini hikuva swi landzeleleni na mukhanselara wa mina ku humelela yini mapatu mo nga va ka xiyimo lexi ma nga ka xona va ku ti-galleon ti onhakini that DDM model leyi nga kona mani ki nga ku loko ti onhekini letiya ti-galleon ta public works a ku fanele ku vulavuriwa ta ti-local municipalities ti kumeka ti kha ti pfuneta ku endla ku mapatu ma fambeka hi mhaka ku patu na mati na sanitation hi swin'wana swa ti-basic leti ti fanelaka ku kumeka ti kha ti provide-iwa a vanhwini hi masiku lama ma nga hinkwawo. Yes, kambe van'wani va ri leswi mi swi vulaka va ri va kombisa timhaka ta ku ti-grader leti na to hi ku tona a ti fani se ku na leti ti endliwaku ti lunghele ku ti ta khulela ka terrain kumbe ka ndhawu ya muxaka lowu kasi ku na leti ti nga endliwa ku matimba ya tona ti ta khulela ka tindhawu ta muxaka lowu sweswo swa ku tani ya no ni nga yi pfumelela yaleyo mhaka ku swilo swi va ti-innovation ti va ti kha ti endliwa hi minkarhi leyi nga wa minkarhi muhaxi wa mina ku na matimba lama ma nga tekiwa ehansi ka MAC nkakareni since ku premier va adopte leswi swi vuriwa professional assessment ka ndhawu leyi ya vona public works roads and infrastructure mara na sweswi ni twa ku yo a ku le ku endlekeni ka nchumu hi le ku khumbekeni hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ngopfu tanihi hi vaaki lava hi tshamaka ka matikoxikaya laha ku nga endzhaku ku va na swikontiri lomu hi tshamaka kona mapatu a ma fambeki na katsongo lero loko a ku ri na what I call synergical communication between within that DDM model a swi ta kumeka ti-galleon ta le ka timasipala ti kumeka ti kha ti pfuna loko letiya ta le ka public works ti kumeka ti kha ti ri ka service mechanically so hi xin'wana lexi Mr Witness tiva a va fanele va kumeka va communicate na ti-local municipality hi mhaka ku hi fanele hi pfuniwa hina munhu ntsena muhaxi wa mina loko i lava vukorhokeri a nga swi tivi ku swilo leswi na stage i tiva ku masipala wa le Giyani ku nyika xikombiso hi wona u fanelaka ku kumeka u kha u nyika vukorhokeri masipala wa College Chavani u fanele u nyika vukorhokeri se vona hi voxe va fanele va tiyisisa leswiya ni nga swi vulaka is a synergical communication within vona ku ti-services ti fikela la makaya hi ta kota ku tshemba ka vukorhokeri lebyi va fanelaka ku hi nyika byona hi futhi hi tshemba eka mfumo lowu hi nga ka wona hi ta tlhela hi wu vhotela na lembe leri taku va kumeka va kha va antswisa swilo muhaxi ni khensini ku khensa mina inkomo a khensa swinene ni le ku fambeni loko voneni vanhu va kha va hundza lani nga kona n'wana hi hundza na nsamboko se a ni swi tivi ku i hundza na nsamboko maphorisa hayi chekeni maphorisa lava va xiyenge xa vurindzi la amolweni va pfumela ti jikajika na nsamboko la ndzeni ka molo ni vula ku loko o no swi pfuketana o sungula ku namulela munhu kwala hi endlisa ku yini kama swi ri tani mixero mehe a hi tekeni mingiseri wun'we ni nga siya mavhengeleni eka 0860002543 mi nga tirhisa na mathevula dp@sabc.co.za n'wana ri khalanga i kona loyi a lavaka ngoma kumbe madlala a ri xivuru ke tshikani lava lavaka ngoma va ya engomeni ka vula a va tshika va ya ngomeni kambe xivutiso i ku xana va fanele ku va va sindzisiwa ke n'wana hi loyi nhlekani tataka aye papa njhani n'wana mani mpfukeni n'wina minjhani mani khale kha ni kombela ku laha ku nghena mara no lava ku fasitele liya ya tilangisisi ta byala mani ku ta ha kumeka ke kwihi hi ndlela yihi hi ku vo tala laha ni nga kona ve ri a ta ha kumeki totally
a swi endliwi swa tilangusi swa byala loko u endla nko khale kokoloko rivala kuve i ncini xi ndlaku ku n'we mi vutisa sweswo mi yili la tindliwaka kona a ni ku tivi mina na rhandza ku pfuna van'wana lava rhandza ku hlayisa kokolo va rhandza ku hlayisa ko fana sweswi ku va nga kumeki va xaniseka okay mi le kwin'we mina ni tshama ka ministry ku tirha masisi ni kumeka la tiko ra Soshangulu sungulani hi le police station kwala Soshangulu mi vutisa ku loko munhu a ku ndla license ya byala i ya kwihi va ta mi komba ni vutisa ku a police station kwala police station mi fika ma ku mina ni la ku ndla license ya byala va le ka board ni va kuma kwihi loko ni ri la Soshangulu okay inkomba mane hundza hi lata vuya yisa mahlweni na ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM khomeka ina half minute ntsena ku pela wara yan'we hi vuyele mi yingisela Munghana Lona FM makomba ndlela a ni kha ni lavisisa hi mpela hi timhaka letiya ta ku xavisiwa ka byala na ti-license ta ko ni swi kumini ku mpela hi sungula kwale police station hi ndlela yoleyo se swi vula ku loko ko tshika ku ve na tindhawu leti ku xavisiwaka byala mi vona ongeti a swi le ku fambeni ku ya hi laha a mi ta tsakela ku swi vona swi famba ha kona xo va xikombiso xa kahle xa ku kumbexani swi sunguli kwele emaphoriseni ivi swi ya ka le khabod sweswo ni tirhi vhiki leri tako hi ta ringeta ku tihlanganisa na vona leswaku hi va hi kha hi bula na vona laha hi twa ku va ri yini vona hi ti-license ngopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku na vanhu va nge le ku kumeni ti-license ta ku xavisa byala se va nge ku xaviseni byala ka tindhawu tin'wana loko hi languti swi vona ku ongeti vanhu a va nga fanelanga va ri ku xaviseni byala la kambe hikokwalaho ka timhaka teti ti va ku ka ti endleka va le ku xaviseni se i swin'wana swa leswi hi nga ta swi sala ndzhaku mi yingisela Munghana Lona FM Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM makomba ndlela a hi koti ku we u angula u ku yini khometi hi timhaka hi le ka 0860 002543 a ku na munhu a vulavulaka hi timhaka ta coupe swi nga va swi vula ku yini a mi kona swilo swa Congress of the People enhlekani swi tikomba ni nga ri ku kumeni munhu loyi a lavaka ku vulavula hi timhaka leti hi vulavulaka hi tona kambe un'wana muyingiseri i rhumele hungu a ku ka leya Xiphorisa kumbexani ni nga se yi hlaya ku ya mahlweni yima ni twa un'wana muyingiseri loyi nhleka botpete mpfukeni boto wa mina hi pfukile n'wina minjhani pfukile a khensa mina ndhuna mkoxini la ka N'wamankena ne inkomo ndhuna ndhuna a hi sunguriseni la ndhuna mkoxini mindhuna kumbe i vito ra n'wina ni ndhuna a ndyangwini wa ka mkoxini wa boti wa N'wamankena na inkomo inkomo na ha tsakini swinene hi ndlela leyi mayors tournament ya Giyani yi fambisaka hi swona ni vona manthambi va ri ku hi tirheleni swinene nhluvuko wu kona a Giyani compared to tindhawu tin'wana so ni lava ku vulavula hi ku swi kahle ku nkarhi wun'wana hi nga rili ntsena hi khensa swa kahle leswi masipala wa hina wu nga ku hi endleleni swa ha sasekini swinene ni vona ku ri ku tirhiweni swinene loko hi ya hela hi ta vona na vanhu va ta sala va ri na xan'wanchumu a swikhwameni hi ku ya hi leswi ni vona ku business yi fambisaka swona loko va ri le stadium a na hala ku mi vutisa sweswo ndhuna mkoxeni ku n'wina loko mi ku swilo swi famba kahle mi va mi kha mi swi langute hi tihlo rihi ni va ni swi langute hi ndlela ya ku ni un'wana wa lavo pfa loko ni fa ni rhendzeleka ni ya ku hala ku xavisiwaku kona a hi mali ve le ku yi tirheni swinene ni va ni ri kusuhi na swona ni va ni kha ni swi vona a ni twangi munhu so ni vona masipala wa hina wu ri ku hi pfuneni swinene nga ku lembe rin'wana na rin'wana swi nga va tano n'wina mi le ku voneni van'wani va ri ku hi dlayeni mali and a mi va jelezeli no khensile ndhuna mkoxeni khensile swinene va fambisa sweswo ndhuna mkoxeni xihehlo lexi kongomisiwaka va Xiphorisa ni nga se n'wi teka muyingiseri loyi a nga la layinini mani twa va ri khalanga ka ya Xiphorisa swa huwa for example ka Chavani va pfala music hi 9 navusiku mara mi ta kuma ti-tavern tibarizari ya ku cakatsa va hakeriwa maphorisa valawo mi nga twi ririmi ka xiyanimoya coco yi nge heli n'wana muyingiseri loyi nhlekani botet papa minjhani hi pfukile n'wina minjhani papa hi pfukini khayisile a hi but
Hayi nta ile ra coupe. ya Ra ku hlongoriwa ka minge the former deputy president ya vandla. Not the former head of elections. Kumbexana hayi coupe kumbexana yi ta va na ku ya emahlweni a yi ta va na ku kula hi mhaka yini hi vona va hisa lava a va yima ndleleni ngopfungopfu loko ku kondliwa swilo hi vona va yima ndleleni hi xitalo. So loko hi vulavula hi ku hlongoriwa ka vanhu ku na vanhu vo tala lava nga not ku hlongoriwa kumbe ku lan'wa ka vanhu vo lulamisiwa that's why mbona coupe namuntlha yi ri laha yi nga kona na hina hi va ringetini ku va ku vo kuma ku hi tiyini mani hi lo kondzelela ene loko mo cheka sweswiwani a hi sunguriseni vanhu lava mi vulavulaka hi vona i va mani lava mi vulavulaka i va mani hina the former chairperson wa women's movement Mani Nomvete va lo lan'wisiwa hi va na the former secretary ya coupe loyi a electiwini aka congress i lo lan'wisiwa a chuhisetiwa hi va na the former member of parliament Bedri Carter i lo lan'wisiwa va tele vanhu lava nga lan'wisiwa. Okay, va lan'wisiwa hi va mani hi deputy president hikuva kun'wana vana ku hehliwa hi swilo swo nga ri swona va tshembisiwa na swilo leswi swo chavisa va tshembisiwa deputy president va lava va nga suspendiwa sweswiwa a va suspendiwanga va experiwini va nga hlongoriwa va nyikiwa nkarhi wa ku kumbexana va nga ya va ya swona ku va nga ya va ya tlhontlha xiboho xa CNC. Okay. Yeah. Se n'wina tani hi va coupe kumbe swirho swa Congress of the People mi vona ku ri ku pfuka ka yona ku nga ri ku vheta ku va ku hela ka yona? Moni mi hlamusela ku loko hi kha hi famba loko hi ya vanhwini va hi byela straight va ku loko ma ha veki va lava yani tanihi varhangeri va n'wina hina a hi nge vuyi ku hi ti-target vutomi bya hina byi le ka risk so a hi nge swi koti loko ku ha tirha swi endla nga ku hi tirhela ehansi. ku ve va onhe yini ngopfu vanhu vo fana na vatatana Willie Madisha muyingiseri wa mina mi ta tsundzuka ku xo sungula va ya ka media va ku the president is suspended va suspenda munhu loyi hi nkarhi wolowo a ri xibedhlele va fambini va ya xibedhlele va ri sungule hi ku fake ti-signature ta yena va ya xibedhlele va ku va n'wi fostela ku a sayini ku yena i teka matimba hinkwawo i manyiketa vona Willie Madisha loko president va arile va fambini va ya ka media va ya vula leswaku vona va suspend president leswi a decision ya vona i decision ya CNC and as long as CNC nga tekangi that decision a swi endleki. Xa vumbirhi ku ve na media briefing after loko vona va endle media briefing ku lava ku clarify va ya lava vanhu ku va ta disturba ku va na hoyi ku swi tikomba nga ku a hi organized whereas na a hi ri organized ku ri ku just ku vona va vonaka ku vona va le ka picture ya kahle. Xa vumbirhi va fambe ti-province va kha va endla ti-parallel structures hi mali ya organization hikuva a va ri signatory a parliament a va kuma mali leyi loko va yi komini va yi tirhisa hina tanihi swirho swa CNC hi nga ri aware hi nga ri ku swi tiveni. hayi ni mi tweli botwa mina ni khenseli swinene loko mi tena tlhelo ra ni tshemba ta ya mahlweni hi vulavula yona mhaka leyi ku ya mahlweni ka yin'wana minongonoko hi ndlela leyi ni khenseli nkarhi wa n'wina ne danke inkomo sweswo mixer wa Mugela FM nongonoko wa Afrika wa vulavula hi wu gimetisa sweswo nhlekani lowu a wu humelerisiwa ka n'wina hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Patch Mathevula a hi hlangana nongonoko lowu nakambe mundzuku laha ni nga ko amichinini a ni famba na Jondani Mkwambane imani hi huma hi laha hi vona ku Bensto yi khomele yini ku hi ta fika nkarhi munhu kwahaleyo hayi xikwembu xi kona mi byela na a yi ka nga naveli loko a swi lava na yena a ngo ta a ta swi vona ku hina leswi hi nga ka swi hala hi vona yini handle ka sweswo vana na siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela yin'wana minongonoko ya Munghana Lonene FM hina hi ta va kha va xala kambe la hi Ravuntlhanu
na hi musumbunuku wa vhiki leri taka mbana siku lerinene mi tiphinane tata.